Menta kasengi ka jingyakran hapdeng kinong hikai SSA bat ka sorkar lengbau additional chief secretary ba DP Walang Kalapulam namar kinong hikai Kim Hun ya ka jubab namar kam syai hakabayadei bat ka tulop kabalasa san benai. Uba rembai habakran hakit khot jong ka seng Meghalaya SSA School Teachers Association hadien ka jingyakendu bat u additional chief secretary badaipe ya ka puli puthi Long ba syam lala ban ai jing kular ka basai halor ka tulop ka basa san benai. Tong terkhon ijhor nyen rep hi nyen thong hi henry ka tong nyen la ban thong u khon nyen dan ceka ban rep ni haban thiet nagata gadau sarkar sachi sin nyen ang ni apil se fi ka tan jing no hikai SSA borok hoy nyen la ban pediang itu girai gi bam phi filai nyen shan mi han ni ha do ba pinda ai ni ka rai ka basai kata nyindang ya pekikan kinyat kumla shukmat kumla shubon ile tu bala depa ya ka proposal syukur ka state finance department bahkan penhe ya ka state bahkan penhe ya ka song pisa hapo jong ka state budget na menta ka samagra shiksha abien kenang bangi kenohika SSA ngino me kendo jing kumbangi ya kendo menta namar kumba kalong menta ka state ka hapo state budget tang 10%. Hendaknya itai additional amount ke bakas state kahapan bon melodi ke klentep. Dan nak kata daw bahadu menta meni ngisem citom kumni kahapan wat pisah nak kiwi ke department ban pendak yang kataka additional amount. Hakapai day bat ka shifting meni categorization ila itu siya yang ibanakan yang joka state government kan sa constitute ya ka education commission shen but how upnai august kin sa syong biang ka committee hakabai de bat ban penya syakmat hakabai de bat constitute ya kan ka education commission but ila ya turo yang i baya kan ka agenda kapan march lani ban crop yang i hapo education department on one ra but ban discuss hapo jong ka education commission kini kilong ki outcomes ki bami na ka jing kendo jong ni bat ki officer jong ka education department handai na kadaw ba ki wai pat ki states ki klempat penbiang iya tu hangi bahado mentam ni ka sakut kan ka bah pisa kepada banwan na ka central government sa government of Meghalaya nakabentaban siu ya ketulop jongi for the month of April, May and June. Regarding the agenda number 2, that is enhancement of salary, he informed us that the department is still examining this matter. Kita work out ya kane ban nakaliang jongi ile ito hangiba kumba kalong menta ka state kadon hapde ka financial crisis. But Maria like kani kapisa na government of India kani ka ad hoc but first installment nakalyang jong ka state government kahaban pala ya ka state share jong ka lakumno 65 to 70 crores 65 to 70 crores tiyong ba hakung kani kakep nakalyang jong ka department kidang i-work out kuno banle hakabay day but ka enhancement ya ka salary jongi kinohikai SSA.